Nazi ke izinto lekufunakala ukuthi ke uyiqikelele mawumuntu olandelela amaphupho noma ke umuntu lwahlonipha amaphupho ngoba awulali ungakathandazi. Number 1, every time mawulala uyathandaza. Kuthandaza kufuna kube lesiko lakho longaliyeki lolenza njalo. Kwenzani ke kuthandaza? Kuthandaza ku-activator le mimoya kahle ukuthi ikwazi ku-aligna nayinto lodinga kuyibona lapha esimeni sekuphila kwakho. Number 2, awuyi kolala ubambe emagcubu, awuyi kolala kunento loyibambile ngaphakathi kuwena, ngoba lapho ulala khona is an altar. Lapho ulala khona ilapho ureceive khona izinto, ngilapho futhi kuphuma khona izinto. Ingakho abantu abaningi ukugula bakuthola mabelele through dreams. Umuntu uphupha kanti ngena kugula, umuntu uphupha thize kanti uzothola umsebenzi, umuntu uphupha le ndlela kanti ikhonto ezongena. Okusho ukuthini lokho? Okusho ukuthi ngesikhathi ulele, ngoba kulala ngilapho udlala khona imimoya, ngilapho ureceive khona izinto, ngilapho kwenzeka khona ke izinto. Ingakho kulala ngilapho kusuke kwenzeka khona izinto, ngilapho futhi nemimoya ikwazi ke ku-operator khona. Number 3, mawuya kolala uba umuntu logadako, uya-expecta. Mawumuntu lolalako uba ne-ability ukuthi wena mawulala ube nalento lena ezokwenza kwasamuntu ongazuthi kukhona into lezofika noma khona umlayezo lozowuthola. Yenzani ke leyo nto leyo? I-attracta emaphupho, ukuthi amaphupho ehlele kuwe, angene amaphupho eze kuwe. Ngoba every time mawulala ulala with an expectation ukuthi khona into ezokhulunywa imikhonto ezoshiwo kimi, bese ke liphupho liyakulethela ke leyo mlayezo. Number 4, emaphupho awathathi kancane. Kunema prophetic dreams, kunema spiritual dreams. Awafana amaphupho lawo. Prophetic dreams amaphupho asuke accurate, asuke prophetha ngento ezokwenzeka noma ke eyenzeka. Then spiritual dreams ilapho uphupha khona liphupho lelihlangene, ubona into uthwane idla umuntu iyamgwinqa imfaka ngaphansi, noma ke ubona into lencane idla into lenkulu, noma ubona liphupho lelithi mawuthi uyalichaza ubone ukuthi no, lento lengiyiphuphako into lengeke ize yenzeke. These are spiritual dreams. Number 5, emaphupho akho lowaphuphako uwabhala phansi. Wenzelani? Wenzela ukuthi ke emaphupho ungazokuwakhohlwa kalula, ngoba sibantu asifani. Khona umuntu ongathi mawumbuza ngeliphupho laliphuphe yesterday today angalikhumbula kalula, khona ongathi mawumbuza angalikhumbuli. So kubalekile emaphupho akho kuwanotha phansi, ube ne-dream book. Ngilapho lokhona ke ukucwaninga lempilo yakho ukuthi ngesikhathi esithile ngangiphupha kaso, ngesikhathi esithile ngangiphupha kaso, shothi izinto zami zinje